The Peña Francia Festival Civic Events is brought to you by the City Government of Naga, headed by Mayor Nelson S. Ligacion and Vice Mayor Nelly Diasis. Platinum sponsors: Water Tray, Summit Hotel, official residence of Miss Bicolandia 2023, and Santero Residences Naga by Vista Estates. Sapphire sponsors: Coca-Cola, San Miguel Brewery, Suzuki Philippines Incorporated, Southstar Drug, Deca Homes, Umar Residences, Futura by Philinvest, and Robinsons Naga. Pearl sponsors: Development Bank of the Philippines, Ver1 Rev Enterprises, Ionic Mineral Drops, LCC Mall, Quantrix, Caramel Bake Shop, Philworks Construction and Supply, and Mark Cafe. Ruby sponsors: Jollibee, SM City Naga, Pepsi Cola, Mang Inasal, Nature Spring, Villa Cáceres Hotel, Carl's Catering, Chowking, Land Bank of the Philippines, Lotus Blue Hotel, Philhead, Ginebra San Miguel, Hotel Sogo, PLDT, Biggs, and DLTV Co., the official transport service of Miss Bicolandia 2023. Patrons: Dermis Incorporated, Nagaland Development Corporation, Mega Fishing Corporation, Moraville The Gardens, Yellow Cow, Bonaire Marketing Corporation, Palawan Pawn Shop, and Palawan Express Pera Padala. Security Bank, That's Entertainment, and Dave Risocco, Plastic and Aesthetics. Nahanap niyo daw ako. Oo. Anong meron? Kaso sa'yo yan. Sino nagpasimulong to? Kami-kami. Ikaw, nag-iisa ka. May kasama ako.
Ganito tayong mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Philippines! Sarap mong kasama. Sana raw lagi. Gasan nyo na. Ang sunod na round! Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Yeah. Lie in the sun. Yeah. My friends all sitting laughing, but I just keep on laughing. They're knocking on my door, but I'm knocking them down. They say I'm acting crazy, but I just wanna lie in the sun. Whoa, I just wanna lie in the sun. Yeah, lie in the sun. Do-do-do-do-do-do-do-do-do. My friends all sitting laughing, but I just keep on laughing. They're knocking on my door, but I'm knocking them down. They say I'm acting crazy, but I just wanna lie in the sun. Dear you, Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love. All through my life. Lead. Thank you so much. For the opening prayers, may I call in our city councilors and steering committee chairpersons, Honorable Joselito S.A. Del Rosario, for the opening remarks. Maray na hapon po sa Satuya Kabos. Maray na hapon po. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Ang oran po dangon yan, blessing sa Satuya Kabos. Pon pasubawong aga, ugto hapon,
para po sa satuyang pluvial procession sa maabot na Sabado. Kaya palakpakan po ang satuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Pagtaunggalang po sa satuyang namumutan na alkalde kan syudad, Mayor Nelson Ligacion. Palakpakan po si Mayor Nelson Ligacion. Alam niyo mga bata, si Mayor Ligacion ang rason kung bakit mayroon tayong activity ngayong hapon, itong mass dance competition. Pinag-conceptualize para maintindihan ng mga bata, makadagdag sa pagkaintindi ang kultura ng Naga City, ang vibrancy ng ating syudad, ang kinakailangan natin para maging looking forward tayo in the future. Kaya salamat po, Mayor Nelson Ligacion, sa padagos sa pag-iya sa satuya pong syudad kang Naga. Sa satuya pong DepEd Superintendent, Naga City, si Ma'am na Susan Collano. Sa satuya pong Department Head kang Sepio, si Sir Allen Riondanga, asin mga pag-iriba niya na po pa subagong agang amay, si Ribot-Sibot para po sa duwang sunod na okasyon. Sa kuya pong partner sa ESO, Department Head, si Attorney PJ Barosa, asin mga pag-iriba. Sa SWMO, salamat sa inyong pagkasikaso, sa kalinigan kan sa tuya pong plaza, asin sa staff. Si Riman sa PSO, at sa pangilot po ni Mr. Gumba, at sa Philippine National Police, sa medical, Dr. Sanchez, Dr. Amoranto, at sa Philippine Red Cross. Siriman sa mga teachers, mga teachers, mga principals, palakpakan natin sila. Ang ating mga teachers, mga principals, ang mga magulang. Aram ko po na kada practice indo, pigaalalayan ka mo sa indo mga magurang. Salamat po sa indo. Palakpakan din po natin ang ating Board of Judges na nasa unahan. They will make sure ng ating Per City Mass Dance Competition will be an activity of integrity. Walang pwede mag-question sa resulta kasi piling-pili po ang ating mga Board of Judges na i-introduce later on. Sa ngalan po ng aking mga kasama sa Sangguniang Panlunsod, sa panginguna po ni Vice Mayor Nene de Asis at ang buong City Council, and of course, ang ating City Administrator Elmer Baldemoro, and si Sir Jasper. Palakpakan natin si Sir Jasper. Itong aking nasa likod, na siya po ang naging punong abala. Sa tuya po, Gabos, welcome po sa programa. Sana po mag-enjoy kita despite the rain. Hilingon po ni na blessing sa tuya, Gabos, and mga pag-iriba ko sa Naga City Community First Responders Program Management Office. Salamat po. Maray na hapon sa tuya, Gabos. Viva la Virgen! Thank you so much, Councilor Lito Del Rosario, and also we would like to acknowledge the city officials, Councilor Kylie Tripolca, Councilor Ason Peñaflor, Councilor Dorit Beltran, Councilor Buddy Del Castillo, Councilor Joe Perez, Councilor Sunny Ranyola, Councilor Vidal Castillo, Councilor Gail Abunal Gomez, Councilor Omar Buenape, Councilor Oying Rosales, Councilor Lito Del Rosario, and Councilor Jess Albios, and of course, our Vice Mayor Nene de Ases, and our Mayor Nelson Ligacion. Alright? And sa ating criteria for judging, synchronization and timing, precision and unity of movements, 30%, choreography and creativity. This includes originality, creativity, and variety of choreography, 25%, execution and technique, 20%, showmanship and stage presence, 15%, costume and props, 10%, a total of 100%. And our judges for this afternoon, a dancer, choreographer, photographer, animator, and graduated animated 2D, specialization and Technicas, Benming Incorporated, Daet Campus, cook, initiator of Camarines Norte Dance Community, a community director of Nomimos Street Farm, founder head coach of the Deep Set Camarines Norte based dance group, recently completed and the 2023 Hip Hop International Philippines
first all Bicolano team to compete at Hip Hop International, a current president of Camarines Norte Dancers Association, Camarines Norte Provincial Youth Development Council, a chairman of Committee on Global Mobility, a member of Camarines Norte Local Culture and Arts. Ladies and gentlemen, please give a big hand to Sir Reynard Joshua R. Manrique. Her younger years define her immense passion and dedications for performing arts. She has made a mark as an integral part of a group that is called by many as Bicolandia's best, the El Rey Dance Company. As a senior member of El Rey Dance Company under the Provincial Cultural Development Office, she is privileged to perform at numerous international and national, regional, and local events like in Cobra, Ironman, International Dragon Boat Festival. Ladies and gentlemen, please give a big hand for Miss Shaira B. Avila. A master teacher 3 of Severino Arroyo High School of SDO Iriga, handling dance classes and special program in the arts and designs track. He's a trainer and choreographer of Severino Arroyo High School, the 7-time champion in Tinagba Festival Street Dancing Competition in Iriga. Please give a big hand for Sir Floyd Martinez Lagyap. Secretary General of Philippine Cheer Union Marketing Director of Club Gymnastica, a Philippine Commissioner of NCAA Cheer Leading Competition Technical and Head of Organizing of Milo Marathon Cheer Dance Competition. A big hand for Ron Suba. A multi-awarded choreographer and professional dance coach, not only in the Philippines but in the international arena as well. Invited to teach in different Asian countries such as Japan, Thailand, Taiwan, and Malaysia. Artistic director and choreographer of the formerly known world-class talents. Ladies and gentlemen, please give a big hand for Sir Rodrigo C. Salando Jr. An associate professor, director of Bicol University Institute of Physical Education, Sports and Recreation, graduate of Master in Arts in Physical Education, and soon to finish a doctorate degree in Educational Management 2013. Outstanding Albayano artist and dance artistic director and choreographer. A Bicol University Albay Magayon Dance Troupe joined the Fitness World in 2014. A certified licensed instructor, aerobics and fitness. Ladies and gentlemen, please give a big hand for Karina Lanusa Sales. And now, ladies and gentlemen, are you ready, Naga? Please give a big hand for Triangulo Elementary School.
Isang masigabang palakpakan naman dyan sa Triangulo Elementary School! Next to perform, Julian B. Militon Elementary School. Again po, please, pakigilid-gilid lang po muna tayo mga audience dyan sa may parting iyan. And hindi po sa may entrance po, pakigilid-gilid po muna. And hindi po tabi sa inutan, pakiano lang po muna. And announcement din po duman sa may camera, pakihali po muna kasi narataho ba ng satuyang live coverage. Asa na ang Julian B. Militon Elementary School? And sa mananalo po, isang cash assistance of 20,000 per participating school. And sa third place po, makaka-receive ng 500,000 worth of school infrastructure project. Ang second place, 1 million pesos worth of school infrastructure. And ang mananalo sa first ever Naga City Inter-School Mass Dance Competition, mananalo ng 1.5 million worth of school infrastructure project. Again po, gilid-gilid lang po ulit tayo mga audience. Hahagupon po kamo dyan kang sa tuyang mga performers. Are you ready? Julian B. Militon Elementary School. Naga, masigabang palakpakan, Julian B. Militon Elementary School.
Kailangan tayong hawak niya yan. Hubarin ang takot sa iyong damdamin, di pamalas ang angking galing. Tumayong buong tapang, harapin ang buhay, akapin ang tagumpay. Tulungan ang kapwa't bigyang halaga, huwag hatakin ng pababa. Isipin huwag sana ang sarili lang, pakisama't bayanihan. Subukan nating isulong at ligawan ang magandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo sa lubungin ng kinabukasan. Sumasayaw ang langit habang lupa'y umaawit. Hey, yeah, 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 yeah. Sumasayaw ang langit habang lupa'y umaawit. Ilang ng mga ulap, hinipan ng hangin, uni ng mga ibon, naglalakbay sa pawid. Kay sarap mabuhay sa ilalim ng nag-iisang mundo makulay. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit, kay aming dahilan upang magdiwang tayo ay pinag-isa ng langit, lupa, kalikasan at kultura. Sayaw, sayaw, sumasayaw ang langit, kay aming dahilan upang magdiwang tayo ay pinag-isa ng langit, lupa, kalikasan at kultura. Kasaysayan, alwitang panahon, ikamyanaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasangilan, mga anak kahit tinalikuran. Ipinakasin ko sa kagawsan, mga palaong kanaglalang. Isarog na puso, masulog na salog, marambong nakapag-iputan. Nagana, uswa pa, manginod sa pagbabato. Nagana, uswa pa, manggayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, ibang pupunyo sa hinaman sa gabo.
kasaysayan, haloy ng panahon. Ikapinangalan sa kahoy na mapusuhon. Ngunyan, ikaalistaran. Banwaan na nasasabigan, mga angat ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman maguman, ikuraw ko sa kagansan. Kitang mga nagenyo, maurang na Bicolano, marhay na mga tao. Naganap, uswa pa, Manginom sa mababa. Naganap, uswa pa, malayo na siyudad ko. Naganap, ay suwa, di marunong sa hinapan, sa gamos na panahon. Ikaw, mamuhunan sa pag-iutan sa man maguman, ikukuraw ko sa kakamsan. Kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, magtutulan ng mga tao. Naganap, uswa pa, Manginom sa mababago. Naganap, uswa pa, malayo na siyudad ko. Naganap, uswa pa, di magugulo sa hinapan, sa gabos ng panahon. All right! Julian B. Militon Elementary School. A round of applause, ladies and gentlemen! Mag-ingay! Wala ba kayong mga kamay? All right. So, bago kita magpadagos, Tito Ray, gusto mi lang pong ipaabot ang pinapaabot po kang PSO na si mga nyaon po sa stage na mga paradalan, pwede po daang magbaba na po da kita. Evacate na po ang stage. Iyo po ang sabi po kang PSO. Ngani po hindi ka mo matikitan. Alright. Pag natikitan ka mo, mawiwilklam ka mo sa atyan. Yan, Okay so- pa ba kayo? And syempre si mga harani po igdi sa stage, pwede po daang ma-evacate na manggiraray iniyo at ang aning mas mahiwas ang lugar na pag-performan kan sa tuyang mga aki. Kasi po, natatahuban ng satuyang camera Okay. na nahihiling kita live, Kuya Boy, sa Naga City Government page. Paki-like and share na lang po. Ayan, dyan sa may party pong yan, kung pwede pong maisog-isog giraray ng kadikit na po. Okay, giraray, pagiromdom po, patanid po sa mga nyaon sa stage na mga audience, kung pwede po daang magbaba, kita, hindi po sa stage po kang Plaza Quezon. Musna. Please vacate po ang stage kang Plaza Quezon. Si mga ma-picture po sa mga aki, ninda, bahala na po ang may mga official kitang photographer para magkuha kayan. Are you ready, Balatas Elementary School? Ladies and gentlemen, narito na Balatas Elementary School!
Five, five, four, four, three, two, one. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Big booty, but you got a big booty. Big booty, but you got a big booty. Big booty, but you got a big booty. Go to work. Big booty, but you. Ain't that a freak? Big booty, but you got a big booty. Big booty, but you got a big booty. Big booty, but you got a big booty. Big booty, but you got a big Ain't that a freak? Have you seen her on the dance floor? She got the boom, shake the room, let the lightning and the thunder. You wanna meet her, you wanna touch her. See the light in her eyes, and it starts to make you wonder. Sexy girl in the party, go and grab a man, bring him to the dance floor. Pull at the beat, put you on your dancing. It's his birthday, give him what he asked for. Let me show you how to do it. Big booty, but you got a big booty. Work. Big booty, but you got a big booty. Shake that big booty, but you got a big I'm feeling sexy and free. The curtains waiting on me. You like the shot of your blood. If I think about the way it's good, I can taste the taste of the glass working me up. Now I'm breathing like a running back to taking me there. Don't you know? You're feeling out of control. We can do this all night till it's our skin tight, baby. Come on. Moving like a wave song, talking like a rhythm, baby. Come on. Until the sunlight, scream on the sun of the moon. Dancing in the moonlight, take me down another avenue. They say there's a highlight, we just wanna let it go. Dancing in the moonlight, take me down another avenue. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, that record so sweet. I feel that hot blood in my body. I feel that trust. You see the girl with it. Kasaysayan, aloy ng panahon. Ikaw pinangalan sa kahoy na mapusuon. Naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangitan, mga angat kang tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga balaod, kanang lala. Sarog na pusok, masulog na salog, marambong nakapalibutan. Nagana, gusto pa manginom sa pagbabago. Nagana, gusto pa mangayon na siyudad ko. Nagana, gusto pa di pag-uulyo sa hinaman sa
panahon. Ika pinangalan sa kahoy na mapusuhon. Ngunyan, ika ang istaran. Banwaan na nasasalingan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagelyo, maurang na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagana, uswa pa, Panginoon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, ibang umulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamutan sa kung pag-ikutan sa akin man magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, makukuran ng mga tao. Nagana, uswa pa, Panginoon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, ibang umulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamutan. All right, ladies and gentlemen, a round of applause, please, for Balatas Elementary School! Woo! Ang gagaling ng mga chikiting. All right, sana di magkakaralinturan ng mga aking ini. Pagabot sa arong magkararigos tulos. Yan, okay? Pati ang mga teachers barasa. Okay. So, giraray po, sana po nag-enjoy po kamo dyan sa inyong mga pwesto. Idagos-dagos na dito, Ray. Sige. Nakahanda na ang masunod. Masigabang palakpakan sa Alright, giraray po, bago ta i-apodon ang masunod dito, Ray. Right. Si mga nyaon po iti sa stage, pati giraray. Pwede pong si mga audience na nyaon nagdi sa stage. Okay, pakiulay po, pakiulay na paki po magbaba. ang stage. Ayan. And paki-maintain po ang spacing dyan sa mga lugar po nindo. Tanganing mas makaperform po ning tultol ang sa tuyo mga kaakian. Okay? Hey, ready na? Okay. Alright, ladies and gentlemen, let's all welcome next the Grandview Elementary School!
time. Ladies looking hot, shaking up what they got. Elephant man and cat, come on. Senses telling me you're looking, I can feel it on my skin. Oh, I wonder what would happen if I trip and let you in. Don't get shocked by my aggression, just like be the one. Let's skip this conversation, just wind your body up. Don't wanna wait no more. You got what I'm searching for. I'm feeling your vibe and I'm riding high as exotic. And I want you, I want you. Pull me closer and closer and hold me tight to your body. I wanna feel you, I wanna feel you near. Wind up, wind up, wind up, oh yeah. Wind up, wind up, wind up, oh yeah. I want a little fire, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. I want a little fire, now give me the light. Now give me the light. Burn up the dance, 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 burn up the dance. 1, 2, 3, burn up the, 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 burn up the. Hands up, everybody now let me see your hands up. Everybody now let me see your hands up. Everybody now let me see your hands up. Right now, hands up, hands up. Everybody now let me see your hands up. Everybody now let me see your hands up. Everybody now let me see your hands up. Right now, 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 right now. Time to get off of the road. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que te preparen que lo que viene es pa' que le den. Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Todos los weekendes ella sale a vacilar. Mi gata no puede janguear porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Kasaysayan, kaloy ng panahon. Ikaw pinangalan sa kahoy na mapusugon. Naging puso ng tangkulan. Banwaan na nasasabihan, mga anak kang itinayunan. Ipinatangsin ko sa kagapsan, mga palaong naglalala. Sa roon na puso, masulog na salo. Marambong nakapayutan. Gusto pa mangisan
kalibutan sa iman pagkuman, ikukuraw ko sa kakabsan. Kitang mga nagenyong matitibay, di ko lalong makukulan ng mga nabuhay. Gusto pa ang iyong sama mababago. Gusto pa magayong na siyudad ko. Gusto pa ipagpapulyo sa hirapan, sa gabos na panahon. Grandview Elementary School! Masigabong palakpakan naman dyan! Tuwang-tuwa ang mga teachers. Teacher, baka mawawa. Alright! Sige! Once again, ladies and gentlemen, a big round of applause for Grandview Elementary School! Alright, so thank you so much, mga kids. Alright, so giraray po. Nagkakaigwa kita ngunyan ng first ever Naga City Inter-School Mass Dance Competition. Ini na ang puon dito rin. Taon-taon na ni. Simula ng lahat. Alright! Paghahandaan ni kan sa tuyang mga teachers and syempre mga estudyante. Alright. Sige! Ready na ba ang Concepcion Grande Elementary School? Mag-ingay! Ladies and gentlemen, let's all welcome Concepcion Grande Elementary School!
I look so deep in your eyes, touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. It's a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do and no one else can. Got me looking so crazy right now, your touch. Got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now, your touch. Got me looking so crazy right now. Got me hoping you save me right now. Your tears got me hoping you save me right now. Looking so crazy your love. Got me looking so crazy your love. Looking so crazy your love. Got me looking so crazy your love. Kasaysayan, haloy ng panahon. Ikaw nangalan sa kahoy na mapusuko. Naging puso ng kagulan. Pagwangan na nasasalunan, mamaangat dahil tinalikulan. Kinitakasin ko sa kagapsan, mga palao, kagalan lang. Sarok na puso, masulog na salog, marambong nakapalimutan. Nagana, gusto pa mag-inom sa pagbabago. Nagana, gusto pa magayon na syulat ko. Nagana, gusto pa sayang haloy ng panahon. Ika't pinangalan sa kahoy na mapusuko. Ngunyan, ika-alistaran. Banwaan na nasasaligan, mga anak dahil tinalikulan. Di magsasambitan sa iman magkuman. Ikuraw ko sa kagagsan. Ikang mga nagelyo, maurang magikulano. Marhay ng mga tao. Naganap, puswa pa, mag-inom sa pagbabago. Naganap, puswa pa, magayon na siyudad ko. Naganap, puswa pa, ibang repulyo sa hinapan. Sa gabos ng panahon, ikaw mamutan. Sa kong pag-iutan sa iman maguman, ikukuraw ko sa kagapsan. Kitang mga nagelyo, matitibay, Bicolano, makukulan ng mga tao. Naganap, gusto pa mag-inom sa pagbabago. Naganap, gusto pa magayon na siyudad ko. Naganap, gusto pa ibang
Uhoy! Alright! Galing! That was Concepcion Grande Elementary School! Wala ba kayong mga kamay? Alright! Oh, ngunyan dito rin ang hahapotunta. Judges, kaya pa ba? Kayang-kaya pa ba, ma'am, sir? Nahihirapan na yung mga punong punong abala. Oy, kamong duwa, pwede daw magbaba kamo dyan, tabi. Nonoy, baba ka mo dyan, Nonoy. Baba. Pag kamo dyan, nahulog, baka kamo ang aragapan. Sige. Alright, ready na ba ang Tabuco Central School? Okay, so Giraray, halatong tamo nang makaluwas ang Concepcion Grande para makabuelo ang masunod. Okay? Pagirumdom, liwat sa gabos ng mga nyaong po igdiyo. Mag-isog-isog lang po kita duman backwards kasi baka po abuton kita dyan kang mga performers. So, tawan ta po ning dakulang space ang sa tuyang mga performers, ang sa tuyang mga aki, tanganing mas lalo po sila maka-perform ning magayon. So, pakiulay girari po sa tuyang mga audience, sa mga magurang, sa mga teachers, na pabiluhon ta po ang sa tuyang mga aki. Ready na po ba tayo sa susunod? Di ko kayo marinig! Ready na ba tayo sa susunod? Ladies and gentlemen, eto na! Tabuco Central School! Nada, no se entendería. ¡Será banana!
wanna come with me? These cowboys open it every day. This 1 + 2 rendezvous all in my day. That's what we do, how we do it. It's to the ones that keep the rest. Respect. Oh yeah. It's to the ones that get it. Respect. Oh Kasaysayan, aloy ng panahon. Ikaw pinangalan sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasawiran, mga angat dahil tinalikudan. Ipintakasi ko sa kagapsan, mga palaok kangalala. Sarok na pusog, masulog na salog, marambong nakapalimutan. Nagana, uswa pa, mangero sa pagmamato. Nagana, uswa pa, manggayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, di pagpupunyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamunang sa kasaysayan, haloy ng panahon. Ikaw pinangalan sa kahoy na mapusugon. Ngunyan, ika-alistaran. Banwaan na nasasaligan, mga angat na ay tinalikudan. Di pagsasambitan sa iman magduman, ikuraw ko sa kagapsan. Kitang mga nagenyong maurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagana, uswa pa, manggeno sa mababa. Nagana, uswa pa, manggayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, ibang pupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamunan sa pag-iutan sa iman magduman. Ikukuraw ko sa kagapsan, kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, mga tumuran ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangero sa pagbabago. Nagana, uswa pa, manggayon na syudad ko. Nagana, uswa pa,
Alright! Tabuco Central School! Alright! May nawalat na salampati sa kasapatos. Kaya palan, Kuya Boy, naubos ikababatagan sa supermarket. Binakal ka mga teachers sa Tabuco Central School. Anong klaseng batag daw to? Dracula. Alright. Right? Anyway, salamat po, Tabuco Central School. Tito Ray, ang nakataya egdiyo is 1.5 million peso Worth of school infrastructure project. Yun. 1.5 billion. Alright. Ready na ba ang Panikwason Elementary School? Alright. Halatong tamo na giraray na makaluwas ang Tabuco Central School. Tanganing giraray ma-secure ta ang sa tuyong mga audience. Okay. Napagal si Salampate. Ruminaro. Okay. So, ready na ba tayo sa susunod? Ready na ba ang lahat para sa susunod? Mag-ingay! Wala talaga! ba kayong mga kamay? Ito na ang Panikwason Elementary School!
na nasasangilan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagapsan, mga palaong kagaglalang, isarog na pusog, masulog na salong, marambong nakapalibutan. Nagana, uswa pa, mangenod sa mababato. Nagana, uswa pa, mangayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, di pagpupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamuhunan ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuhon. Ngunyan, ika ang istaran, banwaan na nasasangigan, mga angat na ay tinalikudan. Di pagsasambitan sa iman, magduman, ikukuraw ko sa kagapsan. Kitang mga nagenyong maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa mababato. Nagana, uswa pa, mangayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, di pagpupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan sa kung pag-iikutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagapsan. Kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, makukuran ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa mababato. Nagana, uswa pa, mangayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, di pagpupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan. Oy! Panikwason Elementary School! Salamat po, sa Indo. Panikwason Elementary School. Alright, thank you so much. Sa mga aki, sa mga teachers, and syempre sa gabos po parents, guardians, kani yung mga aki. Thank you so much po. Alright, ready na ba ang sunod? Ayan, so kadikit pong isog. Isog-isog pong kadikit para sa mga performance na po ang sa yung mga aki. Kanin pong pakabuela po ang sa yung mga aki. Alright, ladies and gentlemen, let's all welcome Naga Central School 1!
Please don't stop the music, 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 music. Please don't stop the music, music, music. Please don't stop the music. La 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 la. Please don't stop the music. La 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 la. Want you to make me feel like I'm the only girl in the world, like I'm the only one that you ever love, like I'm the only one who knows your heart.
pinagmulan. Banwaan na nasasangitan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga palaong tagang lala. Sarok na pusok, masulog na salong, marambong nakapalimutan. Nagana, uswa pa, mangenod sa magbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, di magpupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamuhay. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangalan sa kahoy na mamusukon. Ngunyan, ika ang staran. Banwaan na nasasangitan, mga akat dahil tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman, magmuman, ikukuraw ko sa kagamsan. Kitang mga nagelyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa magbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, di magpupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan sa kung pag-iikutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagamsan. Kitang mga nagelyo, matitibay Bicolano, mauuran ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa magbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, di magpupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamutan. Alright! Naga Central School 1! Palakpakan naman dyan! Alright! Ang gagaling! Okay! Ayan. Si mga parents. Siribot-sibot si mga parents, odoy na. Basta cool pa mga parents. Kay Banat si Lolo, si Lola. Yan, si auntie, si uncle. Alright. And salamat po sa inyo sa ito mga aking yan. Alright! Odoy na! Ready na ba tayo sa susunod? Last performer sa elementary division. Ready na ba tayo? Mag-ingay! Di ko kayo marinig! Mag-ingay! Isa pa! Mag-ingay! Alright, so habang halatod na muna na makaluwas ang Naga Central School 1 para sa huring ma-perform this sa tuyang atubangan for elementary division, ladies and gentlemen. Alright, so si mga nasa gilid, baka mahagop na naman po kita. Ready na ba tayo sa susunod?
Alright. Si sa high school division, paki-prepare na po ang Concepcion Pequeña National High School. Ang primerong ma-perform sa high school division. Okay, eto na. Alamin natin ang susunod kung sino. Ladies and gentlemen, Naga Central School 2! Hey everybody, my mom and dad made this new song for my studio. I'm getting play for my brothers. Let's go! Sayaw ng mga tao'y biglang nahinto. Buhok mo'y Gucci, talaba kay Gucci. Suot mo'y kawali, ito'y tinanggaling Dielo. Bongga kaday, bongga kaday. Sige lang, itaas ang kilay. Bongga kaday, bongga kaday. Sige lang, itaas ang kilay. ढोल बाजे
धाय धाय धम धम धाय नगाडे संग ढोल बाजे धाय 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 धम Kasaysayan, aloy ng panahon. Ikaw pinangalan sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangitan, mga anak na itinanikulan. Ipinta kasi ko sa kagawsan, mga palaong kagaglalang. Sarok na pusok, masulog na salong, marambong nakapag-iputan. Nagana, puswa pa, mangenod sa pagbabato. Nagana, puswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, puswa pa, di pag-ipulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumugna. Sa kasaysayan, haloy ng panahon. Ikaw pinangaran sa kahoy na mamusugon. Ngunyan, ika-alistaran. Banwaan na nasasangitan, mga anak na itinalikudan. Di pagsasambitan sa iman magduman, ikuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Naganap, puswa pa, Panginoon sa pagbabago. Naganap, puswa pa, magayon na siyudad ko. Naganap, puswa pa, di bang pupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan sa kung pag-iikutan, sa akin man magduman, ikukuraw ko sa kagawsan. Kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, makukulan ng mga tao. Naganap, puswa pa, Panginoon sa pagbabago. Naganap, puswa pa, magayon na siyudad ko. Naganap, puswa pa, ibang pupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan. Oy! Naga Central School 2! Alright, thank you so much. Once again, Naga Central School 2! Salamat po. Alright, so Tito Ray. That concludes our elementary division, Kuya Boy. Okay. So sa punto pong ito, ladies and gentlemen, pag-aaralin kan sa tuyang mga teachers. Okay.
Aradya po, masunod na po ang High School Division. So, sa punto pong ini mga tugang, yaon po tangani pong magdoon ng mensahe ang ama kan sa tuyang syudad, ang mahigoson, Mayor Nelson Ligasyon. Salamat, Tito Ray at Boy. Diyos marhay na pagkahapon po sa tuya gabos. Nagana. O mga aki, nagana. Nag-uuran kan kita po magpuon sumago. May nagkabarasa. Alagad, mayong nag-atras. Dagos man giraray an sa tuyang mass dance competition. Kaya saludo po ako. Palakpakan na po an sa tuyang mga aki, an sa tuya pong mga sadiri. Viva la Virgen! Alagad, ninhuli po tanag-uran, ipaabot ko na po ang sakuyang pakiulay sa mga principal, mga teachers, asin mga magurang. Pakiasikaso po, asin pakimonitor kan sa indong mga estudyante, kan sa indong mga aki. For any indication of illness or possible sickness, kindly and immediately secure the necessary medical interventions. Kung kinakaipuhan, magdalagan sa doktor o kaya hospital. Asin, kung mapupwede, ipaaram po sa kuya. Iyo po. Iyo po. Nagana. This mass dance competition is the first ever mass dance competition that we are holding here in Naga. Kasabay kan sa tuya pong selebrasyon kan Peña Francia Fiesta. Maugma, bako pong iyo. Nagana. Viva la Virgen! Nagpapasalamat po kami sa gabos na mga eskwelahan na nagpartisipar sa kompetisyon po na ini. We have a total of 15 contingents, 9 elementary schools, katatapos pa lang po ninda, and 6 high schools. Mga matatibay, asin aantabayanan ta naman po ang masunod na anom, matapos po kan siyam. Kan nakaaging Hunyo 18, iyo po ang satuyang 75th Charter Anniversary kan Naga. Kan enot tapong pigbugsod ang satuya pong Diamond Anniversary theme song na ini. Ang Naga na uswag pa. The song tells of our story as a city. Our struggles in the past year, our growth and vibrancy, and our collective goals and aspirations for the coming years. Ini po ang mautang mas urog pang maiheras, maipaabot asin maibalangibog sa bilog na komunidad kan Naga. Ang satuyang istorya asin identity bilang mga Nagenyo. Asin ang direksyon na satuyang pigtutungkusan ngunyan. Pasiring sa mga maut tapong mangyari sa maabot na mga panahon, ang urog pang pag-uswag kan Naga, asin kan sa iyang mga aki. Sa paagi man kan music, asin kan mass dance competition na ini, we hope to engage the entire community through our schools,
on what we have been doing and the track that we are now treading towards the realization of our vision for the continued progress of Naga. Kaya ansamuya pong pagpapadyos mabalos sa kooperasyon kan gabos. Naga na! Viva la Virgen! Salamat po. Ladies and gentlemen, once again, Mayor Nelson S. Legacion. Salamat po, Tabi, Mayor, ang sa tuyang abuot, mahiguson na Mayor Kansulat ng Naga. Alright, thank you. And naon mag-regio ang sa si Sir Alvarez, Leonic Diaz, si Consuelito. So, kompleto pa po ang sa tiyas ng pag-riba. Si Mayor also ang City Youth Official ng Downtown Yaray. City Mayor Nicole. Yes, and kabos ng mga Nyarapoy Tiyo. Alright! Ready na ba? Tayo! And also yan din, Kuya Boy, si Councilor Joe Perez. Ay, yan din si Councilor Joe. Thank you. Ayan, salamat. Councilor Joe sa likod. Sa likod. Una ko, ano lang saro sa mga partisipante. Hubin na hubin. High school. Alright. Ay! Ready na ba sa High School Division? Okay, kung ready na, apodot ka na ang masunod sa High School Division. Ang Ladies and pinakainot. gentlemen, alright, mag-ingay! Concepcion Pequeña National High School! Three, two, one. Para mga may sa kalangitan. Supreme Sigmaray, aking Supreme Sigmaray. I don't want nobody to keep my matter for this life I day, I want to be celebrated. Don't wanna waste my days, I want to spend them on enjoyment. Listen to
pinangalan sa kahoy na mapusugon, naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangitan, mga angat na itinalikuran. Ipinakasiko sa kagapsan, mga balaong kagagdalang. Isarog na puso, masulog na salong, marambong nakapag-ibutan. Nagana, puswa pa, mangero sa mababato. Nagana, puswa pa, mangayon na siyudan ko. Nagana, puswa pa, di magmumulyo sa hinaman, sa gabos na panahon. Sayang haloy ng panahon, ikapinangalan sa kahoy na mapusuon. Ngunyan, ikasaran, banwaan na nasasangitan, mga angat dahil tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikuraw ko sa kagagsan. Itang mga nagetyo, paurang na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagana, puswa pa, manginaw sa mababa. Nagana, puswa pa, mangayon na siyudan ko. Nagana, puswa pa, di magmumulyo sa hinaman, sa gabos na panahon. Ikaw, mamunutan sa kung pag-iutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang panganak inyong matitibay, Bicolano, mautulan ng mga tao. Nagana, puswa pa, mangilong sa pagbaba. Nagana, puswa pa, mangayon na siyudan ko. Nagana, puswa pa, di magmumulyo sa hinaman, sa gabos na panahon. Ikaw, mamutan. Oy! Concepcion Pequeña National High School! Thank you so much. All right. Gagaling ng mga taga-Concepcion Ayun Pequeña. oh. Hataw! All right. Thank you very much, Concepcion Pequeña National High School. Okay, so Tito Ray, sa mga criteria ta, igdiyo sa tuyang ginigibong first ever mass dance competition. Yung ang synchronization and timing. Diba? Igwa makita dyan, igwa 30%. Choreography and creativity, igwa 25%. Execution and technique, 20%. Showmanship and stage presence, 15%. And costume and props with 10%. For a total of... Total ko nito ba ako 100%. 100%. Alright! Ready na ba sa susunod? Ready na ba ang Leon Mercado High School?
Yun oh! Okay! Ladies and gentlemen, once again, Leon Mercado High School! Iba man ang lahi at pinagmulan, tayo ay pinag-ungay, nagsining at kalinangan. Sabay-sabay na sumayaw patungo sa kaunlaran at pagkakaisa ng sambayanan. Umiyaw, palayain, sayaw na sumayaw, umitang pumalayain, sumayaw na lumipad, palayain, sayaw, sayaw sa puso, ipamahagi sa buong mundo. Umiyaw, palayain, sayaw at sumayaw, umitang pumalayain, sumayaw na lumipad, palayain,
ladies and gentlemen, Leon Q. Mercado High School! All right! Thank you very much. Salamat po. Right, left, right. Right, left, right, left, right. Thank you very much. Once again, Leon Q. Mercado High School! Salamat sa inyo. Alright. Nakahangos man giraray. Okay. Alright, so... Ready na ang Naga City School of Arts and Trades! Okay. Right! Okay. Let us all welcome, ladies and gentlemen, our next performer for tonight. Uyan na, Naga City School of Arts and Trades!
Gracias. Kasaysayan, haloy ng panahon, ikaw pinangalan sa kahoy na mapusugo, naging puso kang kapikulan, banwaan na nasasangilan, mga anak dahil inalikulan. Ipintatasi ko sa kagapsan, mga palaon, kagaglalan, sarok na puso, masulog na salog, marambong ng kapalibutan. Nagana, puswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, puswa pa, mangayon ng siyudad ko. Nagana, puswa pa, ipagpupulyo sa hinapan sa gabos ng panahon. Ikaw, mamutang. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ikaw pinangalan sa kahoy na mapusugon. Ngunyan, ika-alistaran, banwaan na nasasangilan, mga angat na ay tinalikudan. Di pagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagelyo, maurag na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagana, puswa pa, mangenon sa mababa. Nagana, puswa pa, mangayon na siyudad ko. Nagana, puswa pa, ipagpupulyo sa hinapan sa gabos ng panahon. Ikaw, mamumutan sa kung pag-imutan sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagelyo, matitibay Bicolano, maunguran ng mga tao. Nagana, puswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, puswa pa, mangayon ng siyudad ko. Nagana, puswa pa, ipagpupulyo sa hinapan sa gabos ng panahon. Ikaw, mamumutan. All right, ladies and gentlemen, Naga City School of Arts and Trades! Salamat. Down to 3 kita, Tito Ray. Ikaw na lang tulong mga
eskwelahan na high school na ma-perform bago po kita mag-tapos kaniyong first ever mass dance competition. So, Abangan ta ko sa MRC bining 1.5 million pesos worth of infrastructure project. Okay? Huli na! Ready na ba ang Camarines Sur National High School? Oy, ang daming fans. ang daming fans ng Kamhay. Okay! Mag-ingay! Camarines Sur National High School!
nasasalingan, mga angat ng itinalikudan. Ipintakasi ko sa kagapsan, mga palaok, kagaglalang, sarok na pusok, masulog na salog, marambong, nakapalibutan. Nagana, puswa pa, mangenod sa pababa. Nagana, puswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, puswa pa, di pagpupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutlang. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ikapinangaran sa kahoy na mapusuhon. Ngunyan, ika-alistaran, banwaan na nasasalingan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman, magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagelyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa pababa. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, ibang pupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan sa kung pag-iikutan, sa akin man magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagelyong matitibay Bicolano, mauuran ng mga tao. Nagana, puswa pa, mangenon sa pababa. Nagana, puswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, puswa pa, ibang pupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan. Camarines Sur National High School! Kadakol bit-bit. Oy! Salamat! Pigihiling ko, Kuya Boy, si Principal Alvarez. Ah. Napapakimbot naman. Alright! Thank you Ay. very much! Camarines Sur National High School! Alright, so down to 2. Duwa na lang ni Tito Ray. Okay. So, liwat, mag-isog-isog po ng kadikit. Tanganing hiwas-hiwasan na po ang lugar na pag-performance na sa mga aki. Okay? Ready na ba ang Balatas National High School? Oh, halat na, halat. Alright, so... Okay, liwat. Ini po ang pinaka-inot dito rin mass dance competition. Hindi po inter-school mass dance competition. Hindi po sa syudad. So, sa buon pa lang dito rin talagang may hiling ko na ang
labi-labing paghahanda, sakripisyo kaniyong mga kaakianan niyo para sa indang eskwelahan, para sa inyong sadiri at the same time, para sa selebrasyon kang Peña Francia Festival. Naghataw ang elementary division. Hindi naman nagpe-perform ang high school division. Okay, so bago ta po doon ang masunod sa tuya mo ng giraray na basahon dito Ray. Ini yung criteria for judging na iyo ang sa tuyang mga hurado mo niyan medyo nasasakitan na sa mga oras na iniyo. So, ang criteria for judging na po, hindi po sa kinigibutang first ever Naga City Inter-School Mass Dance Competition. Iyo po ang mga minasunod. Synchronization and timing. With 30%. Yan yung Tito Ray, yung precision and unity of movements. Kumbaga si pagkakasarabay-sabay kang sa inyo pong ginigibong performance. Kung itong pagkakasala. Dapat ang sarabay ang pitik. Ayun. And then, siyempre, ang pangadua, yun po ang choreography and creativity with 25%. Ganitong originality. Ang creativity, siyempre. And siyempre, yung variety of choreography. Ang execution and technique. Ikaw yan yung 20%. Iyan itong skill level. Mastery of dance techniques. And siyempre, ang clarity of movements. And siyempre, yan din ang showmanship and stage presence. 15%. Alright. Yan dyan ang energy. Siyempre, itong enthusiasm and overall performance quality. Bakit na dyan yung 15%. Okay. And siyempre, ang costume and props na ginagamit kasi ito yung mga aki. Si mga pigbirit-bit dyan kasubago. Yes. 10% man yan, Tito Ray. Yan dyan ang relevance. Aesthetics and the effective use of costume and props. So, kung paano mo ginamit si props na ito. So, nagmamatter yan. Igwa yan ng 10%. Yes. Duman sa total na pag-judge po sa Saindo kang sa tuyang mga hurado. Igwa yan ng 100%. Yes. 100%. Total of 100%. Yan pong criteria for judging ta. And syempre, Tito Ray, ang third place, uulitin po niya to. Ang third place, ma-receive po ng 500,000 pesos worth of school infrastructure project. Kabangang milyon. Upakan po niya to yan, ang third place. Opo. Sa tiyan man, maaraman ta ang ma-receive man ng 1 million pesos worth of school infrastructure project. Iyan ang second place. Yes. And ang first ever na tatawan ng prize sa first ever Naga City Inter-School Mass Dance Competition na magiging champion, Tito Ray. Yaon dyan. Ang ma-receive ng 1,500,000 pesos worth of school infrastructure project. Yun. Okay? So, okay na ba yung ating mga judges? May kulang pa. So, igwa man ng Tito Ray, cash assistance of 20,000 pesos per participating school. So, na mauling luwaan. So, kapos magkakaigwa. Yes. Okay? Ready na ba tayo? Okay. Ready na ba? Ang Balatas National High School! Balatas National High School. Are you ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go!
Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasaligan, mga anak dahil tinalikudan. Ipintakasi ko sa kagawsan, mga palaog, tanggal na lang. Sarok na pusog, masulog na salog, marambog, nakapalibutan. Sayang haloy ng panahon, ikapinangalan sa kahoy na mapusugon. Ngunyan, ika ang staran.
sasaligan, mga angat na ay tinalikudan. Di magsasambitan sa iman, magduman, ikuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagenyong paurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Nanganak, uswa pa, Panginoon sa mababa. Nanganak, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nanganak, uswa pa, di magugulyo sa pinapan, sa gabos ng panahon. Sa kung pag-iikutan sa akin man magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, mauuran ng mga tao. Naganak, uswa pa, Panginoon sa pagbabago. Naganak, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nanganak, uswa pa, di magugulyo sa pinapan, sa gabos ng panahon. Mamutan. Ohoy! Balatas National High School! Wala ba kayong mga kamay? Alright! Thank you very much. Job well done. Salamat, salamat, salamat. Alright. Bago kita magpanago si Ray, gusto lang i-acknowledge ang presensya kang City Administrator, Sir Elmer Valdemoro niya po yung sa stage. Thank you so much. Ayan. Right. Sige. Uri na ang pinakahuri. Last but not the least. Alright. Are you ready? Nag-formation pa. Formation, okay. And giraray po, patanid. Duman sa mga nyaon sa may tawag na po ng mas dakula pong mas dakula pong space ang sa yung mga performers. Okay, are you ready now? Okay. Ladies and gentlemen, let's all welcome Cararayan National High School!
Ladies and gentlemen. Kasaysayan, haloy ng panahon, ikaw pinangalan sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, manwaan na nasasawigan, pangaangat dahil inalikudan. Ipinta kasi ko sa kagapsan, mga palaong kagagala, sarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapalibutan. Nagana, uswa pa, Panginoon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, ipagpupunyo sa hinapan, sa tapos na panahon. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangalan sa kahoy na mapusugon. Ngunyan, ika ang istaran, manwaan na nasasawigan, mga anak dahil tinalikudan. Di pagsasambitan sa iman magduman, ikuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswa pa, Panginoon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, uswa pa, ibang pupulyo sa hinapan, sa tapos na panahon. Ikaw, mamutan sa kung pag-iutan, sa akin man magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyo, matitibay Bicolano,
tulad ng mga tao. Naganap, gusto pa, Panginoon sa kapapa. Naganap, gusto pa, magtayo ng syudad ko. Naganap, gusto pa, ibang bumulyo sa tinapat sa gabos ng panahon. Alright! Kararayan National High School! Alright. Thank you. Wow! Thank you very much. That was Kararayan National High School. Thank you so much po sa Indo. Okay, Tito Ray. So, natapos na po ang performance. High school division. Okay. And so bago nag-perform ang elementary division. Okay. Ngunyan naman, Kuya Boy. Ngunyan, awarding of certificates na kita, Tito Ray, and syempre yung plaques. So, punanta sa awarding of certificates for MAPE teachers. Coordinators. Okay. Sige. Sa elementary muna. Okay. Okay. Let me read the citation. Certificate of participation is presented to magtaas na lang po igdiyo Nelson A. Orea, School Coordinator, Triangulo Elementary School, for your active participation in the first Naga City Inter-School Mass Dance Competition during the Peña Francia Festival 2023 of the City Government of Naga, held this September 13, 2023 at the Plaza Quezon. Given this 13th day of September 2023 in the City of Naga, Camarines Sur, Philippines, signed Honorable Joselito S.A. Del Rosario, City Councilor, Chairman, First Naga City Inter-School Mass Dance Competition, Honorable Nelson S. Ligacion, City Mayor, and Honorable Cecilia Velos de Asis, City Vice Mayor. May we call on Mayor Ligacion and Councilor Lito Del Rosario to do the honor to give to our MAPE coordinators. Request na lang si Gabos ng mga performers kung pwede po magdigdi sa tahaw. Yes. And syempre, another certificate is given to Arlene A. Rodriguez, School Coordinator, Balatas Elementary School. Magtaas na lang po. Igdiyo po. Venus C. Medroso from Concepcion Grande Elementary School. Okay. Taas na lang po, digdi, to get your certificate. Lahat pong performers po, request po magdigdi sa tahaw. Venus. Yan ma'am, kay sir. Jerry Cortas Jr. from Naga Central School 1. Marichel Gaurino, School Coordinator, Naga Central School 2. Cynthia S. De Leon from Panikwason Elementary School. Erineo C. Bequilio, School Coordinator, Tabuco Central School. Julie M. Padillo from Grandview Elementary School. And last, Noreen Eloreta, School Coordinator, Julian B. Militon Elementary School. That was from Elementary Division. Okay. Next. Moving on sa High School Division. High School Division.
MAPE coordinators, please get ready. Same citation is presented to Manuel P. Daluro, School Coordinator, Naga City School of Arts and Trades. Artemio D. Rapalo from Don De Leon Q. Mercado High School. Maria Shane Rose H. Villafuerte, Camarines Sur National High School. Charo E. Mayor from Concepcion Pequeña National High School. James Carlo P. Huwit, School Coordinator, Cararayan National High School. And Emmy G. Simon from Balatas National High School. All right. All right. Okay, next. Next is the awarding of token of appreciation to all the judges. Okay, first, may we call on Sir Reynard Joshua R. Manrique. Thank you very much, sir. Thank you very much. Miss Shaira B. Avila. Judge number 2, Miss Shaira B. Avila. Thank you very much. Next. Cloyd Martinez Lagyap. Thank you very much, Judge Cloyd. Salamat po. Ron Suva. Our technical judge. Rodrigo C. Salando Jr. And Karina Lanuza Sales. Siya ang chairman of the board. Thank you very much to all judges. Thank you so much. We request all performers to please come dito sa Plaza Quezon Ground. Pati yung mga teachers, coordinators, malalaman natin mamaya kung sino mag-receive, Kuya Boy, ng 1.5 million worth of school infrastructure project. Wow. On. Thank you so much, umahon si Mayor. And para po talaga sa Indonesia, nahihiling po ang sa inyong efforts, lalo na kasubagong mauran-uran. Nyaon pa rin po kamo. Dahil kamo nagharali sa inyong mga pwesto. Sinuportahan po nito sa inyong mga aki. So, dakula pong bagay. Basa-basa kasubago si mga aki, pati si mga coordinators para sa aman. Kumbaga, walang iwanan. Yes. And we would like also to thank our Mayor Nelson Legacion na until now niya po nakikiiba. Kasi ugmaon siya dito, Ray. Yes. Sa mga performances, sa mga sakripisyo kaning mga aking iniyo. Kaya worthy na 1.5 million Next year. Infrastructure ang itatawa niyan. Okay. Okay. Do we have the results? Medyo nahihirapan pa po ang sa tuyang mga hurado. Masigabong palakpakan muna, Naga! Naga na! Naga na! Ano kaya kung sabay-sabay nating awitin muli ang Naga na habang nag-aantay tayo ng result? Habang umaawit, Kuya Boy, Yes. naghahataw. Naghahataw dapat. Alright. Ready? Music!
Everybody! Hataw! Come on! Uwe, uwe, uwe. Lahat tayo sumayaw! Louder! Doon sa likod, humataw! Sumigaw! Swag pa! Lakas-lakasan! Hataw! Lahat tumalon! Woo! Mga teachers! Asan kayo mga teachers? Sumayaw ang mga guro! Ole, ole, ole! Bounce! Ole, 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 ole! Tumalon! Ole, ole, Bilis! ole, ole! Ole, 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 ole! Oh! Nagana! Ole, ole, ole! Ole, 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 ole! Ole, 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 ole! Ole, 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 ole! Thank you very much sa inyo at pinipirmahan na lang po ng ating mga judges. Palakpakan ninyo ang mga sarili po ninyo! Ngayon pa lang, congratulations na po sa inyong lahat. Lahat panalo, Kuya Boy. Gabos yan, gabos, gabos. Yes. Okay.
Woo! Alright. Walang kapagurang mga bata. Hindi mapapagal. Mga agi yan. Hinahalata Sige. na lang po ang pagpirma kada mga judges dumampo sa final results. So, tangani pong ma-announce na po ang winners. Alright. So, sinicheck pong maray kasatuyang mga judges. Each and every judges po dapat mahiling po ninda ang pinaka-results kang nasabi ng first ever inter-school mass dance competition. We'd like to congratulate Kagawad Lito. Our yung mga judges natin. Maraming salamat. Si Sir Reynard, Joshua Manrique ay isa pong dance choreographer, photographer, animator, graduated animation 2D, specialization at technicals Ben Ming, Incorporated Diet Campus, co-initiator of Camarines Sur. So, ang sunod natin na judge is Miss Shaira B. Avila. Her younger years defined her immense passion and dedication to performing arts. So, yan po yung ating isa sa mga hurado natin, si Miss Shaira Avila. Thank you so much po. And again, kay Sir Cloyd Martinez Lagyap, a master teacher 3 of Severino Arroyo High School of SDO Iriga City, handling dance classes and special program in the arts and design track, and the trainer and choreographer of Severino Arroyo High School. So, yan yung ating third judge dito, Ray. And our technical judge, syempre si Sir Ron Suva. Siya po ay Secretary General of Philippine Cheer Union Marketing Director of Club Gymnastica. Hindi basta-basta yung ating mga judges dito, Ray. Yes. Kaya hindi mo maku-question kung sino ang magiging winners ngayon. Ngunyan pong magiging iniyo. So, yan po yung ating technical judge, si Sir Ron Suva. And si Coach Diggs Rodrigo Salando Jr., one of our judges, a multi-awarded choreographer and a professional dance coach, not only in the Philippines, but in the international arena. Thank you so much, sir, sa oras, sa effort po ninyo. You have given us this day sa napakagandang first ever inter-school mass dance competition. And syempre, yung ating chairman of the board, si Ma'am Karina Lanuza Sales. Thank you very much, Ma'am. Siya po ay isang associate professor for Director Bicol University Institute of Physical Education, Sports and Recreation graduate of Master of Arts and Physical Education and soon to finish doctorate degree in Educational Management. 2013, outstanding Albayano artist and dance artistic director and choreographer. So, bigatin yung ating first ever judges dito po naman sa First Naga City Inter-School Mass Dance Competition. Alright. Yeah. And syempre, ready na ang ating result. We have the winners. Do we have the results? Eto na, Naga! Ready na ba kayo? Sino kaya ang mananalo ng 1.5 million pesos worth? Heto na! We'd like to ask Sir Elmer to join us here on stage for the awarding of winners. Okay. All right.
Elementary Division. Simulan natin dahil siyam. 9 participants sa elementary division. Okay. 9th place. Tama? 9th place. Goes to... Garnering an average score of 75.83. Congratulations, 9th. Ikasyam, 9th place. Julian Meleton Elementary School. Any representative from Julian B. Meleton Elementary School, please get your award. Congratulations. 9th place. Yes, they will receive a cash assistance of 20,000 pesos per participating school kasi yan, Tito Ray. Yun. Okay, 8th place. Garnering an average score of 78.75. 8th place goes to Panikwason Elementary School. Any representative from Panikwason Elementary School to get your award? Next, our 7th place, garnering an average score of 79.17. 7th place goes to Balatas Elementary School. Mag-ingay. Sino pang hindi natatawag? Alright. Sino pa ba ang nandito? Alright. Our 6th place. Garnering an average score of 81.92%. Congratulations to Naga Central School 1! All right. Down to 5th place. Our 5th place, garnering an average score of 83.08%. Our 5th place goes to Triangulo Elementary School. All right. Next, our 4th place. Sino kaya ang 4th place natin? 4th place goes to Naga Central School 2! Down to 3! Okay, Tito Ray. Sino pa ba ang hindi natatawag na school? Okay, ang 3rd place, Tito Ray. Makakakuha po ng... ang 3rd place, ang susunod po na tatawagin po namin, makakakuha po ng 500,000 worth of school infrastructure project. 3rd place goes to Congratulations, Grandview Elementary School! Sino pa ba ang hindi natatawag? Alright, asaan ang Tabuko? Asaan ang Concepcion? Asaan ang coordinator ng Tabuco at Concepcion Grande Elementary School? Taas na po dito. Taas na po dito yung Taas dalawa. sa stage.
Tabuco and Concepcion. Tabuco and Concepcion. Tabuco. Ano yung Tabuco? Asan yung Concepcion Grande Asan yung Elementary Concepcion? School? Taas na dito. Okay, ang tatawagin po natin yung champion. Okay? Makinig. Magdangog po, magdangog. Ang aapo dun mi po, ang champion sa elementary division. So meaning, ang daimi po maaapod, duman sa duwang inapod mi po hindi sa taas, will be our second place. Alright. Okay. Yung mga chikiting po muna, makibaba. Baka mahulog. Okay, again, ang aapodon mi po ang champion sa first ever inter-school mass dance competition, elementary division. Ang champion! Ang champion! Elementary division! Heto na, heto na! Alat. Alat lang. May announcement lang po. Magbaraba dyan sa stage. Ay, sa may agyanan. Baka magkaurulog ka mo dyan. Congratulations! To ang champion! Concepcion Grande Elementary School! And our second place, Tabuco Central School. Ang second place po ang Tabuco Central School. Ang champion, Concepcion Grande Elementary School. Again, congratulations. Makaka-receive po ang second place ang Tabuco Central School ning 1 million pesos worth of school infrastructure project. And syempre ang first place, champion, ma-receive ning 1.5 million pesos worth of school infrastructure project. Congratulations! Okay, thank you so much po. Pwede na pong sige. Okay po, bababaan na po kita. Bababaan na po, luway-luway na po kita magbaba. Thank you. Naghihiribian na ang Concepcion Grande Elementary School. Sige na po, baba na po kita. Sa Atsyam po, magkakaigwa kita ng photo ops. Atsyam po. Baba na po kita. Okay. Baba na po kita. Ano lang po, pakibaba. Pakibaba na po muna tayo. Baba na po kita pag naka-picture na. Thank you. Ready na ba tayo sa High School Division? Okay, baba na po ang... okay na po. Thank you. Baba na po kita. Okay po. Alright. Alright. Sige po. Okay, ready na ba? Okay, ready na for high school division. Hain na ang mga high school. Kaway-kaway ang mga high school! Okay, sixth place. Sixth place goes to
Balatas National High School! 6th place, Balatas National High School! Alright. Next, 5th place, ikalima. Ikalima goes to Kararayan National High School! Alright. Next. Our fourth place. Ikaapat. Again, ma-receiving 20,000 pesos na Award of projects. Yes. Ikaapat goes to Leon Mercado High School! Congratulations! Pangtulo! O, alo mo na. Oh, Tuninong. quiet. Okay, quiet. Third place! Ma-receiving 500,000 pesos worth of school infrastructure. Project. Third place. Third place goes to Naga City School of Arts and Trades. Sino kaya ang grand champion na Alright. mag-receive ng 1.5 million worth of school infrastructure project? Okay. Babagunta ang ano ta sa baaguta, nagkakagurulo di sa taas. So babanggiton mi po ang masunod siyempre si second place. Si second place. Okay, tangan hindi kita magkagulo diyo. Iuhurit ang manggiraray si champion. Okay. Our second place! Ma-receive ning 1 million pesos worth of school infrastructure project. Second place goes to Concepcion Pequeña National High School! Op! Baba na muna. Dahan-dahan po. Congratulations, Concepcion Pequeña National High School, our second place. And now, magpapa-ice cream. Turukaw lang, turukaw. Turukaw. Kaning mahilig si Mayor, si Consialito, and si Admin Sir Elmer. Okay, turukaw lang. And si Mr. Monroy, siyempre. Apo. Okay. Eto na! Siyempre, ang satuyang champion for high school division. First ever Naga City Inter-School Mass Dance Competition. Okay, pababaos mo ng lugod. Kamag ka. Alright. Baba na muna ang
ang Concepcion. Alright, okay na tayo, Concepcion. Okay, baba na ang Concepcion. Tukaw na, tukaw lang, tukaw. Tukaw. Ang gaganahan pala ng 1.5 na soft drink. Okay. Congratulations. Alright. Okay. Siyempre, ang champion! Eto na! Congratulations! Camarines Sur National High School! Once again, congratulations to Camarines Sur National High School! Salamat po and until next year, magiribanan po kita, Giraray, Liwat. Next year na, siyempre. Mas dakula po ang mangyayari pong Inter-School Mass Dance Competition. Sa harap po kang lokal na siyudad ng Naga. Salamat po sa Indogabos. And congratulations po sa mga nagsiribot. Alright, sa aga po, Malingaw, Civic Parade, and Boyadores Festival. Once again, congratulations po sa Indogabos. Sa mga winners, congratulations po sa Indogabos. And of course, sa agang banggi, maghilingan kita sa City Hall grounds sa Tagpuan. May mga local bands. Thank you so much. So, salamat po. Happy Fiesta Naga! Thank you very much po. Ako po naman si Boyota. Thank you so much. And siyempre po si Tito Ray. Happy Fiesta Naga! The Peña Franja Festival Civic Events is brought to you by the City Government of Naga, headed by Mayor Nelson S. Ligacion and Vice Mayor Nelly Diasis. Platinum sponsors, Water Tray, Summit Hotel, official residence of Miss Bicolandia 2023, and Santero Residences Naga by Vista Estates. Sapphire sponsors, Coca-Cola, San Miguel Brewery, Suzuki Philippines Incorporated, South Star Drug, Deca Homes, Umar Residences, Futura, by Philinvest, and Robinsons Naga. Pearl sponsors, Development Bank of the Philippines, Ver1 Rev Enterprises, Ionic Mineral Drops, LCC Mall, Quantrix, Caramel Bake Shop, Philworks Construction and Supply, and Mark Cafe. Ruby sponsors, Jollibee, SMCT Naga, Pepsi Cola, Mang Inasal, Nature Spring, Villa Caceres Hotel, Carl's Catering, Chowking, Land Bank of the Philippines, Lotus Blue Hotel, PhilHealth, Ginebra San Miguel, Hotel Sogo, PLDT, Biggs, and DLTB Co., the official transport service of Miss Bicolandia 2023. Patrons, Dermis Incorporated, Nagaland Development Corporation, Mega Fishing Corporation, Moraville Gardens, Yellow Cow, Bonaire Marketing Corporation, Palawan Pawn Shop, and Palawan Express Pera Padala, Security Bank, That's Entertainment, and Dave Risoko, Plastic and Aesthetics.